inungu timinete ntsene kubila wara ya 12 hlakani mingisero mgana lona FM na kuhlanganisa kolonga insala station shurko hlakani lo hlanganela kambe kuri rabungani namuthla erabumbiri kutisala nakona ku Africa wabulabula kamgana lona FM umelerisiwa incindane Eric Mabasa nikhalanga Pet Mathebula indala yaleyo Incredible Happenings Church yi onwili wa akila banga kombisa kuvilela emhaka leyi lava ku bula yona ku matikhomelo ya mfundhisi ya vula yini eka wehe ya vule yini ka wehe loko vona hoyi leyi nga humelela hi ndlela yaleya hi ta va kha hi bula yona sweswi ntlhanu tinete ku bela wara ya 12 kasi ke hi hafu ku bela wara ya 12 hi ta va kha hi languta ka timhaka ta ku tengiwa kumbe ku tengisiwa ka president Cyril Ramaphosa hi khale ka president leswaya ku mahlweni swi hundziseriwa amahlweni kahle ku endleka yini la hi ndlela yaleyo tinhlayinhlayi ti komba ku vana va ha ri vantsongo axikarhi ka malembe ya 15 na 19 vele ku tswaleni hi nhlayo la henhla swinene se xivutiso ku xana swi nga va swi kha swi vanga yini swi va onhela ku fika kwihi vana lava hi ta va kha hi bula yona mhaka yaleyo kwala ka Afrika wa vulavula ka Mgana Lona FM makomba ndlela 0860002543 u nga tirhisana mathebula dprsabc.co.za era Afrika Mungana ex handle handle ka sweswo a hi ku tumingisero me matitwela wena andaka leswi lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula vana va hina va ta ze va khegula ka halaviwa hosi ya Matsonga Xichangani leyikulu se a ku na lexi hi nga ta endla xona a vo yi lava va yi kuma swa ku hosi nkulu ya Matsonga Xichangani i mani yi ta kota ku phatiwa loko ku nyikiwa mvulavulelo nakambe hi mhaka sweswi swi nga va nghenisa murin'weni maniputi swantswa yi tshikisiwa hi mukhuva luwa hi nga endla swivulavulelo swo tala hi mhaka a ku se za ku tiviwa ene a ni voni va ri na tluma ku un'wana na un'wana ta ku hi ye un'wana na un'wana sweswi vula ku hi ye i va ka mani na vatswa na va lava ngo va ka Maluleke va ka Mkhari voke va ka Nkuna ke swi tele babutete swi tele lava swi lunghisi andlela mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ele ka Mgana Lona FM makomba ndlela kahle ku n'wina ngopfu mi nga totiwa n'wina mi nga va mi rhangela ku timhaka ta tikereke swi vula yini a swi twisisa ku mfundhisi va nga va na swivangelo hinkwaswo swa ku va khunguvanyisa kambe loko ku za ku fika ka xiyimo xa muxaka wa luwa ku ta yini ka wena mingisero me 0860002543 u nga tirhisana mathebula dprsabc.co.za era Afrika Mungana ex handle hi kota ku twa n'wangulo wa weka mhaka leyi bulaka hayo hi ndlela leyo khalanga Pet Mathebula hi koka TikTok hi kota ku va hi bula tisa n'wangulo wa wehe hi ndlela yo yeleyo inongonoko Afrika wa vulavula ka Mgana Lona FM makomba ndlela a hi tekeni muyingiseri loyiwani a ri wo sungula nhlekani lowu hi twa ku ye n'wangulo wa yena wu ri yini wo sungula hi loyi nhlekani a hi njhani papa hi pfukile minjhani hi pfukile hambana na Abraham Awata a hi buta Abraham mavito ya le bibeleni a ri khonga nyuso se bibele kambe ala ku vulavula hi mhaka leyi ya mfundhisi Mporo ku yi khomisa ngopfu tingana tanihi ku imfundhisi ka vafundhisi va langutisele vutomi lebyinene kumbe mahanyelo mo karhi tani ku i varhangeri va tiko and then ni khomisa tingana futhi i maveriveri ya ku va ya xikolo a va alela mfundhisi ku vona vana va vona hi mhaka ku na court order nga kona exikarhi ka antiko ni swi kahle ku ni court order kambe ku na mhaka leyi a khota exikarhi ka mutswari wa vana wa xisati na lowa xinuna so a swi tikomba nga ku va xikolo va teka sayiti kambe vona a va pfumelelanga ku teka sayiti va nga ri jaji hi mhaka ku loko mina sweswiwani ni swikombiso ni yona ya teka mutswari wa mina n'wana wa mina tanihi mutswari a ni la pfumelelo ka munhu ene a swi nge vuliwi ku no kidnap kambe nakambe ku khomisa tingana hi mhaka ku mfundhisi va fiki va na matlhari emahlweni ka vana leswi swi nga pfumelelekangiku leswi kumbexani eka mundzuku swi nga va na vutomi byo vava eka vana hi xilungu ve trauma hi Xitsonga mi ta lulamisa vukheta na mithu ni mingiseri se kambe loko va vona ke na banga kambe ku ve xiphiqo xi koho miri yihi
swa susa ku na xiphiqo a swi susi ku na xiphiqo hi mhaka ku swo tikomba kahle ku ri ku va ku ri na banga hi swo swi kombaka ku na xiphiqo lexikulukumba exikarhi ka mutswari wa n'wana na ku vona antsheni ku va nga va papa wa kahle loko va za va famba na switlhavatlhavani kumbe matlhari emahlweni ka vana. Sweswiwani kereke ya vo va yi hisile mfundhisi hi byo vutomi bya hina lebyi la tikweni vaaki va hisa hi mhaka yini ya banga va hisa hi mhaka matikhomelo a ni vuli ku vaaki va kahle a swi pfumeleliwangi ku teka nawu munhu a wu veka mavokweni kambe va hisa hi mhaka matikhomelo mo biha exikarhi ka mfundhisi na security company ya vona. se swi nyika hi ku ya hi loko hi kha hi hetisela buti wa mina i xifaniso xa njhani ke loko a mo va mfundhisi a mi ta titwa njhani loko un'wana wa n'we a kha a endla leswi a ni ta titwa ni nga khomekangi kahle mhaka ku a hi leswi swi yisaka xinepe xa kahle eka vanhu hi tlhelela xiyimo xa ku kereke i xixi ya njhani hi ku kereke botpet hi dyondzisa sweswimbirhi ku nga swa ximoya na swa mahanyelo ti-morals so vona tanihi hi mfundhisi hi vo fanele va rhangaka mahlweni va kombisa ku ti-moral i yini ku fana na xikombiso ebibeleni loko va ku loko u boha rhama lerin'wana nyika na lerin'wana swi komba ku ri wena tanihi mukreste wo fana u va u ri munhu lowulunga ku nga ri ku tlherisela so mfundhisi vo a va displayangi xifaniso xa kahle tanihi murhangeri wa kereke a swi tshamisekanga na switsongo ni mi twile buti wa mina khesa hi swona inkomo 0860002543 un'wana mingiserelo hinhleka hayi botpet papa mpfukini papa wena hi mpfukeni n'wina mi njhani hayi mpfukini man ha khensa botpet man ma vona leswi nga endliwa hi mfundhisi man swi khomisa tingana man tuxisi mfundhisi lavawani hi vona va nga tshama va hehliwa hi swihehlo swa ku va va dyise van'wanyana va vakereki va vona a na ha tsundzuki vo va dyisa xipiriti hambi va dyisa tinyoka kumbe mabyasi swin'wana swo fana na sweswo botpet loko ni ta va ni langutisini mina hi vutivi bya mina reputation ya vona kumbe xitshuri xa vona hi masiku ni hi minkarhi xi tshama kha xi ya hansi hikuva leswi va swi endlaka swona botpet swi kumeka kha swi khomba kahle ku a swi fambelana na mfumo wa matiko hikuva i nge teki botpet loko na xikhudu kumbe xana kumbe khari va u ri na nyimpi yo karhi na munhu un'wana hikuva hi ku wena va tirhisa swa kereke botpet why va nga tirhisi va nga ri nyimpi ya ximoya va nga nyimpi ya mabanga kambe phela hi nga rivali ku i munhu xo sungula ni ri i munhu loyi a nga heriki munhu wo fana na mina na n'wina botpet i munhu loyi kahlekahle a representaku xikwembu a representaku ku fuma ka matilo ematilweni ku hava mabanga mandisa botpet ematilweni ku hava mabanga loko a khari va komba vanhu ku ndlela ya ku ya matilweni hi leyiwa i la famba na mabanga ematilweni na matilweni ma hava mabanga why a lo nyimpi ya mabanga instead of a lo nyimpi ya moya i munhu a tikhomi a kota ku kumeka a representa moya lowu kwetsima a kota ku kumeka a representa xikwembu mina leswi ni swi tivaka hi vafundhisi i vanhu lava kondletelaka ku rhula sweswo na swi tiva vafundhisi va kondletela ku rhula i vanhu vo vona ku swilo swi endliwa hi nawu i vanhu vo vona ku va na tintswalo na rirhandzu sweswo na swi tiva kambe a ni swi tivi ku mfundhisi wa pfa a huma ivi a va munhu wo a nga khoma banga na va swi vona botpet ene hi ke hi ntiyise botpet loko ku ri ku xikwembu xona hi xoxe xi kumeka xa xi hi hlayisile hikokwalaho ka yini a famba na munhu loyi wa bodyguard loyi a nga khoma xibamu xikulukumba ngopfu loko ku ri ku yena i hlayisiwe hi xikwembu hina van'wani va pheheleni va hi nga vuli jina tiveki nchumu hi ti-bodyguard swi komba yini loko mfundhisi wa hina a kumeka khari va a hanya ndleleya mfundhisi a fanele a kumeka khari kondletela ku rhula a kumeka khari loko munhu n'wana wa xikolo a kumeka khari na problem va ku famba ya vona mfundhisi ya ka njhani ka mfundhisi wa khoma ku mabanga nemetweni na khensa botpet inkomo inkomo 0860002543 le ku tivutiseni loko se vanhu lava nga hisa ku vona ke va hisa hi mhaka ku la ku fikelela yini hi mhaka ya ku va la ku fikelela yini naswo va khomiwini ke mfundhisi
ku va va chuhisetile hi banga leriya a hi mukeleni n'wana mingiseri loyi hleka hlekani khalana a ye papa mfukile hi ngovo khalanga mina mfundhisi ni vona va nga kombanga matikhomelo ma kahle hi leswi va nga swela swa ku teka banga va ya exikolweni irrespective ku na khotota mara mfundhisi va fane va ringeti ku behave kahle swi nga fiki lava za va teka switlhavatlhavani va famba ri exikolweni swi seta hi wrong message ka vana va xikolo a ni vuli ku ri vaakatiko lava nga responda va hiseka ri ka mfundhisi va kahle na vona va responda kahle mara mfundhisi a va tikhomanga kahle title ya vona mfundhisi va yi hlonipha kambe loko mbilu ya vo yi kha yi vava a va fanele va endle yini hi ku mbilu ya vo ya vava a va le ku voneni vatukulu va vona hi swivangelo swo hambanahambana na le xikolo lexinene ku ya va ku phela va mfundhisi ntsena lava hi vulavulaka mfundhisi lava va nga loko ni nga hoxisi va vuye na xithombe xa le matilweni loko ni nga hoxisi nkama wun'wana khalanga hi leswi ni mi hindzisa leswiwani na vona vafundhisi vana va ra ti-mistake mara loko va hlangana situation a va fanele va kombisana na vafundhisi kuloni va va khola order va va advise kahle va nga fiki lava nga teka that va hloniphi title ya vona ku va mfundhisi swi fana na n'wini loko mi ri muhaxi khalanga whatever decision leyi mi fanele ku mi yi teka yi vana mi rhanga mi languta title ya n'wina ya ku va muhaxi i ntiyiso hi yo mhaka mi nge hi kumi hina hi kha hi ku hesese hi nga yimani kwalaha hi ku loko wa ha ku hesese hi nga yimani kwalaha ivi xiku kambe lesweswo xiku va ta ku yini va yingisiri ma hi vo mhaka kona se hi fanele hi tikhomisa sweswo that's why ku mfundhisi title ya vona ya ku va mfundhisi a va yi hloniphangi hi leswi mo ni yi seketela hi ndlela leyi a ni va tivi mfundhisi a si tshama ni hlangana na vona va fiki njhani la ku ri va za ku va na court order a hi nge ngheni ngopfu ka yona yale a hi nga ri kona swa tikomba ku matikhomela mfundhisi a ma kahle loko hi languta hi anamisaka va fiki njhani ku za kona court order swa tikomba ku matikhomela mfundhisi vafundhisi hina va teka ku ri vanhu vo olova swinene ngopfu loko hina u ka hi nga ngheni kereke loko swi hi tikela hi tsutsumela ka vafundhisi so loko mara mfundhisi a behave so hi va na ti-question mark to tala ngopfu ku ri hi vona vafundhisi va riyele lava na metro kumbexani hi nga endla xikombelo ka vafundhisi ku va hi bela riqingho hi twa ku matitwelo ya vo va ri yini loko swiyimo xi te tani vafundhisi loko a hi swona va nghena kwala va ku hi mina dokodela S.E. Ngoveni hi mina Bishop Malumani hi mina Bishop Mtileni nghenani a hi swona kumbexani hi swona khalanga sweswi mi swi vulavulaka mara mfundhisi na ri a va tikhomanga kahle va fiki njhani ka court order a hi nga ri kona mara swa tikomba ku mfundhisi ma tikhomela vona a ma nga ri kahle kusuka ndzhaku thank you a hi sunguriseni va ka hina un'wana na un'wana a vitani mfundhisi wa yena a fonela nomboro leyi 0860 00 2543 0860 00 2543 kasi kambe mfundhisi lava va ka hina i mani vito ra vona va va byele na vo va fona va fona hi twa ku va ri yini vafundhisi loko xiyimo xi te tani 0860 00 2543 katika kambe swa olova ku vulavula swilo swo tala kambe lava va kha va hlangana na swiyimo leswi hi vo va hlanganaka na swiyimo leswi swi tlhelaka swi fika swi tika hi ndlela yaleyo xana wena u angula ku yini mingiseri wa mena hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula 0860 00 2543 yimani hi twa kumbexani hi nga va kuma hi twa ku vafundhisi va koho a hi ri lava vafundhisi ntsena ku va vula ku a swi ta va kahle loko hi twa vafundhisi hi twa ku va angula va ku yini ku xiyimo xi te tani hi ndlela yaleyo un'wana hi lowu mingiseri nhlekani enhlekani botsati mfukisi hi pfukeni papa minjhani hi hlayisekile a khensa hi khensa lowa matimba mpela lowa matimba mi vula mani mi vula mfundhisi mboro na banga hayi butpete ni vulavula hi Xikwembu loko ni ku lowa matimba hinkwawo okay kekelo wa le henhla
na mina ni un'wanyana wa lava va nga vafundhisi mina ni kumeka ni ri a Phalaborwa no kom mfundhisi vito ra mina ni kombela ku va xikala vito enkom mfundhisi yes but mhaka yeleyo yi khomisa tingana ngopfu ngori especially ka hina vafundhisi hi twa hi title ya vufundhisi kahle eka community hi ku angarhela kumbe ka tiko hi ku angarhela a va ha ri na ku tshemba ehenhla ka vafundhisi sweswi Butphethe ku na mhaka leyi nga humelela vhiki yi humelele hi June ku na mfundhisi loyi a nga pfinya xin'wanana xa 14 years kwala Phalaborwa ni vulavulaka ni tikona sweswi ende mfundhisi loyi i nyamalarini i le ku laviweni mara va nkumi na ku helele kwini a hi swi tivi ende i munhu loyi mina hi a hi ri close se ma swi vona ku ri loko swi fika ka community Butphethe swi fika swi veka picture yin'wanyana yo ka yi nga basanga because na vatswari va nge he vi na ku tshemba ehenhla ka vafundhisi va ha ta tsutsumela kwini loko va ri na tiprobleme vana va ha ta fambela kwini hi ku laha va fambela koho vana a va fambela kwini a kerekeni va tiva ku ri kerekeni va ta va ri safe lese loko endleka swilo swa ku fana na leswi Butphethe a ha swi tivi ku ri manje na hina tanihi vafundhisi se hi fanekele hi endlisa ku yini direction leyi hi fanekeleke hi teka ku ri community yi va yi ri safe hi yihi se swi lava hi endla yini ke hi huma njhani ka xiyimo lexi Butphethe ka tika ku vulavula ntiyiso swa tika because na hina tanihi vafundhisi na loko i yimile i karhi i chumayela rito ra Xikwembu a wa ha swi tivi ku se i ta chumayela i vulavula i ku yini emahlweni ka xichava xa Xikwembu because ku tshemba ka herile Butphethe a ka ha ri na ku tshemba total ku tshemba a ka ha ri kona because vanhu hi nge va soli vanhu loko va teke action leyi va nga yi teka yes it's wrong what the people did mara i mhaka ya ku twa ku vava because laha va langutele koho se ku onhakile Butphethe va ha ta ya kwini lava va nga ta fambela koho va nga ta twa va ri safe because loko za mfundhisi a teka action ya ku famba a ya xikolweni na mabanga a endla swilo sweswo laha hi nga langutela koho hi nga languta ku ri laha ku na vutomi kumbe layani this person is my role model ni nga navela ku ri loko ni kula ni fana na mfundhisi mani a swa ha ri kona Butphethe hey ya I know ne metweni le ku hleketeleleni vana lava sweswiwani ku lava nga kona ve yini na ku i bihlanga byitsongo lebyi byi nga twa ku vava na loko byi hlekiwa xikolweni a ni swi tivi ku endleka yini hi vana lava ku emahlweni kambe i trauma Butphethe ehenhla ka vana valava i trauma yin'wana yikulu ngopfu vana valava loko se va fanele va ya tlhelela xikolweni va ta va na problem ya ku papa i endle swilo swa so kumbe mfundhisi i endle swilo swa so lava vana lava a va langutele henhla ka vafundhisi role model ta vo ku nga vafundhisi sweswi mentality wa vo wu ri yini miehleketo ya vo yi teka yini sweswi yi tshika yini a va ha swi tivi va fanekele va teka yini va tshika yini sweswi va confused nemetweni mara ni khensile Butphethe inkomo papa Kenza 0860002543 nongora ko Africa wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku angwa Khalanga Phet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu a hi amukeleni un'wana mingisirelo enhleka lo se na vachoni a hi papa hayi hi nkarhi ya le xitsongo mina a ni ta ku ni hlamula xivutiso xa n'wina ku hi fikise ku yini ni ta xi hlamula hi ku mufundhisi loyi mi vulavulaka hi yena lowa banga loyi i endle kahle i pfula vaakatiko matihlo ku ti voneleni ku na lava lava ku hanya hi ku dya swa van'wana Xikwembu xi te mun'wana na n'wana ta dya swa nyiko wa yena loko munhu a nga tirhangi a nga dyi ku vula Bibele ka yena mfundhisi Xikwembu xi ye xi ya ti tekela moya wo kwetsima wa xona xi ti fambela na wona xi siya yena na mabanga ya yena swi vula yini na loko munhu a ri mfundhisi i lawuriwa hi moya wo kwetsima se loko moya wo kwetsima wu humile se ku nghena mabanga xo hetelela ni tsakisa hi loko un'wana wa mvulavuri kwalari a ku va ku na un'wana a nga pfinya leyi n'wina va manana na vaakatiko mi lava ku profitiwa ngopfu hi leswiya maka ma swi vona swa vafundhisi vo ka va nga tshembekangi xiyani mi pfula matihlo a mi si swi vona ka ha ri mpundzu lava nga hisa hi ku hetisa nhlokomhaka tanihiloko se hi ya ka nhloko ta mahungu lava nga hisa a va hisa minyikelo ya vona na swendla swa vona va nga nyika khamba hayi mfundhisi ku khomiwa va ta khomiwa hinkwavo kambe lowa mfundhisi a khome dangerous weapon ya schedule 5 lavo hisa i arson ya schedule 5
kambe lavo hisa na beli va ta yi kuma inkomu 100 ai ya leswaku wa swi twa ku hela swi fika ku swi biha koka ku n'we van'wana va ku khomiweni va khomeriwa ku hisa ntsena se xivutiso ku ta va ku a swi fanelela ke ku hi hisa kambe sweswo hinkwaswo hi ta twa hi we mingisirome hi bula na advocate Ntsako Baloyi loko hi vuya ka mahungu ya misava ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava hi languta leswi nge le ku endlekeni a khoto ya le henhla hi mayelana na ku chuchisiwa ka president Cyril Ramaphosa hi khale ka president Jacob Zuma se ivi kusuka kwalano hi ta twa ku n'wina mi ri yini kambe sweswi a yini nkahlulani fanele magayisa hi ya twa ku mahungu ya misava ya awura ya n'weta emisekweni gayisa hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula eka Mlamula a hi ri na xirilo lexikulukumba xa vugevenga lebyi a byi kota ku fayetela mavhengele laya hi pfunaka kwalaha tikweni byi bazela hi ku tsemelela tintambu ta gezi so hikwalaho ka ku tirhisana hi ri development ya ka Mlamula hi vile na pfhumba ra ku rhula hi ndlela ya kahle laha hi nga kota ku hi bampalala xisana lexiya a xi pupuna xi tivukisa ndzilo hi kotile tolo ku khoma vahleketeleriwa vambirhi laha hi nga va khoma hi ndlela ya kahle ya ku rhula a ku vangi na la nga kandiwa nkanyi kumbe ku va a fufunhisiwa hi tele ku hi va kuma hi vulavula na vona kahle hi kombisana va pfumela ku himpela va yi tiva mhaka leyi ya ku tsemelela ka tintambu ta gezi laha tikweni laha swi katsaka na ntambu leyi a yi yisa gezi exikolweni xa Photani na Pololite leyi a yi ri kona kwalaha tikweni ku dyi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela hi fike ka xiphemu lexiya hi nge la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi leyi mhaka leyi ku tisela ki yona mutla i ku khale ka president va tlhelele khoto namuntlha ku ya langutiwa hi timhaka ta vuchuchisi laha va nge va la ku chuchisa president Cyril Ramaphosa hi swivangelo leswi fambelanaka na muchuchisi Billy Downer loyi ku hehliwaka leswaku i pfutise vuxokoxoko bya president bya swa rihanyo xikan'we na muteki wa mahungu se president kahle va chuchisiwa hi leri nge yini hi vulavula hi yona mhaka leyi masiku ndzhaku a hi yiseni mahlweni hi twa ku namuntlha a ku endleka yini naswo hikokwalaho ka yini ya mahlweni hi hundziseriwa amahlweni ku nga vuleriwi nchumu hi nandzu lowuwani a hi amukeleni mutivi wa nawu advocate Ntsako Terence Baloyi hi vo hi bulaka na vona nhlekani lowu eka Munghana Lonene FM advocate nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene nhlekani vuthete xewetini la ka yingeri a khensa swinene loko mi tinyike nkarhi wa ku va mi bula na hina mhaka leyiwani a hi sunguli ku bula hi yona kumbexani ka loyi kumbe a nga va ku a yi twa ro sungula mi nga n'wi tsundzuxa ku hikokwalaho ka yini namuntlha va ku kuyiwe a khoto naswo a khoto leyi loyi a lava ku chuchisa i president Zuma va chuchisa president Ramaphosa botpete mhaka leyi ka loyi a nga yi landzelangiki i mhaka ya khale nyana hi huma ndzhaku na yona kwale ka 2022 loko ku nga issuewa leswi hi swi vulaka ti-non-prosecure aka mhaka ya Billy Downer Terinoya na nkulukumba president Cyril Ramaphosa la nkulukumba Zuma sweswi mi nga swi hlamusela ku ri i timhaka ta ku pfutisa maphepha ya rihanyo nkulukumba Zuma va yise xikombelo xa leswi vulaka private prosecution mi ta tsundzuka a yi ri kona leyi a fika Maritzburg against Billy Downer na the journalist Karen leyi yi nga hela se loko sweswiwani nkulukumba Zuma va nghenisa nkulukumba Ramaphosa i mhaka leyi nga twiwa hi ti 16 January 2023 laha a va fanele va ku nkulukumba Ramaphosa va fanele va joyiniwa ka lavaya hambileswi vona a va ta va ri hala Gauteng a khoto ya Johannesburg se nkulukumba Ramaphosa loko va kume xikombelo xexo kumbe tinhlamulo teto va yise xikombelo hi ti 16 January 2023
la xikombelo xa vona a ti tisa hi kambirhi part 1 a yi ri ya ku ri va nga yi va appear a court nka nkarhi walowo January. Xa vumbirhi a ku ri ku ti-summons leti ti issuwaka kumbe private prosecution leyi byaka kwalomu Zuma a yi constitutional a yi le nawini yi fane yi nga pfumeleriwi. Se hi ti 16 January kwalomu Ramaphosa va humelela ka xikongomelo xa vona that's why a va appearangi ka khoto leyiwani leyi a yi tshame namuntlha ene na sweswi a va le ku appearini hi mhaka ku va pfumeleriwi khoto ku va nga ti karhati vanhu. Mara ku ya mahlweni Godfrey part B ya xikombelo xa 16 January yi ve yi humelela yi twiwa. Loko yi twiwe hikwalaho ka tingeti hi September hi lembe ra 2023 leri nga hela. No, yi twiwe hi 5 ka July. Okay, yeah. 5 ka July 2023. Loko yi twiwa part B ya kona hi laha ku Ramaphosa va ku leswi nga ku kwalomu a swi le nawini a swi constitutional court yi nga swi pfumeleli. Kwalomu Ramaphosa va humelela ka xikombelo xexo ivi timhaka a ti fanele ti songa swin'wetele kwalaho kwalomu Zuma va rivala. Vanhu kwalomu Zuma va nga kwalomu Zuma va endle leswi hi swi vula ku leave to appeal. Leave to appeal leyi nga twiwa manjeni September hi 2023 na yona. Loko yi twiwini yi arile. Khoto yi ku yini yi ku ri no kwalomu Zuma a wu na ti-prospect kumbe a wu na vumbhoni byo khomeka ku yisa xikombelo xa mahlweni ngeze hi ku twa na a leave appeal ya wena. Kwalomu Zuma va hela matimba va ya kwihi? Supreme Court of Appeal. Supreme Court of Appeal na yi fika yi arisa teko. So loko namuntlha hi tshamile namuntlha ti 6 August khoto leyi a yi nghena a ku ri mhaka ya ku ri kwalomu Zuma va fanele va ya va hala ku va ha konanisa ku ri va fanele va ya mahlweni na private prosecution ya vona against tatana Ramaphosa. But lexi nga kona i ku yi nge swi koti ku ya emahlweni until njhekanjhekisano wa case yi nga wena kwalomu Ramaphosa ya ku ri private prosecution a yi le nawini yi nga se hela. Se namuntlha a court a ku yeriwa ku va hlamusela ku ri case leyi yi fike kwihi. I mhaka ku fanele ku humelela xin'we ka swilo swimbirhi. It's either sweswi ku yiwa constitutional court kwalomu Limpopo namuntlha hlamuserini ku ri consideration ya ku ri mhaka leyi twiwa Supreme Court yi tsangihi se ya constitutional court. So va ti byele ku loko ya vuya hi 6 February 2025 va wisha ku ri ku twiwa ka yona swi ta va swi herile. Ku twiwa ka yona ku va swi hela i ku va constitutional court yi pfumela xiboho lexi nga kona xa ku ri private prosecution a yi le nawini kumbe yi le nawini kumbe va ku a yi twiwi yi le nawini. Se hi leswi nga ta fanele swi humelela 6 February 2025. Yi khomen kwala. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Advocate Baloyi hi boyingene ku bulena vona. Advocate se loko xiyimo xi tetani namuntlha a hi lava ku va lava ku ta twa ku ta hundzeriwa ku rindzeriwa timhaka ta khoto ya vumbiwa swa fambelana na leswi swi nga Pietermaritzburg kumbe se le Pietermaritzburg swi nga haya mahlweni va tenga hi timhaka ta Armsdale kumbe na yona yi nge yi mahlweni leyi yi nga se fika makumu. No Godfrey mitsundzuka leyiwani yi le tlhelo ene a yi fambelana ngopfu na a yi affecti ngopfu le Pietermaritzburg yi affecta Bilitano mitsundzuka a yi tlherisa mahlweni mhaka prosecutor va nga fanelanga ya mahlweni. Se leyiwani ku ya matwisela mina a yi fanelanga yi va na xiave halayani hi mhaka ku ri ti fambe ti hambanile na va Bilitano. Oh yeah. Le Armsdale yo fane ya mahlweni kumbe loko ya affectiwa ene last mitsundzuka ya le Bilitano loko yi ni court ti dismissile leswiya swa ku ri kwalomu Zuma va tirhisa timhaka to fana leti va Bilitano ku ri khoto leyi nga emahlweni ku twiwe xikombelo xa ku yini a yi strike off the roll liya va kwalomu Zuma va yi phuxaka hala se yi tandini. So a ni languteli ku ri yi fane yi affecta ku ri Armsdale case ya mahlweni yo fane ya mahlweni mara ni kwalomu Zuma yi nge swi confirm se mara leyi a yi nghene ya fane nghena halaya. Se namuntlha loko ku ga ku twananiwa ku ta tlhela ku hlanganiwa n'hweti leyi a lembe leri taku
hikokwalaho ka yini ku vona ka president Zuma ntsene a khoto president Ramaphosa va nga vonaki? Yeah. Loko lava mkhamba landela khoto liya kulumba Dalimpofu va tlhela va yima swi hlamusela ku ri anyway khoto yi nga hlamali loko the so called accused va kha va refera to president Ramaphosa a nga ri kona hi mhaka ku va na mpfumelelo ya khoto ku ri yini ku va nga ti va ta appear ene sweswo swa twala hi mhaka ku ri ani va tlurina khoto ku ri ti-summons letiwana private prosecution leyi a yi twali se ku tshuma ka tisiwa khoto loko ku hela swi fayiniwa ku ri hi mpela a swi twali va ta va kayikayiseriwa mahala so khoto yi pfumelerini ku va nga yi a khoto ka this private prosecution mara kulumba Zuma ku va va kona swo kona. President Zuma swi va boha hi mhaka yini hi mhaka ku hi vo muchuchisi kumbe ku na swin'wana? Va boha hi vo muchuchisi loko va nga ri kona case ya hela hi mhaka swi ri va hi mahlweni va boha ku va va kona i nawu walowo tete tindleta te kuve a ni ngo i matlhelo mambirhi laha loko yo fika yi mimbuyelo kun'wana yi pfumelelana na khale ka president swi vula yini? I xiboho lexi nga tala lexi xi nga rimiti sweswi lexi nkulumba Dalimpofu va nga kombisa ku xa constitutional court loko constitutional court yo fika yi ku ri swiboho hinkwaswo leswi nga teka hi tikhoto ta le hansi ta ku ri private prosecution a yi constitutional court yi ku ri yi constitutional a yi emahlweni swi vula ku ta vuyiwa ivi then private prosecution yi ya mahlweni ta vona nkulumba Cyril Ramaphosa va nghena boxini va va the accused ka this private prosecution nkulumba Zuma va va prosecutor so hi leswi xiboho lexi nga yimeriwa xexo loko swo endlisa se ivi loko president Zuma khale ka president va va muchuchisi ivi nandu dya president Ramaphosa swi vula ku va ti president Ramaphosa va ya ka jele ya leyi ti nga koho kwana hi ku a ni swilo leswi private nawu a wu na xiyimo xa munhu but munhu un'wana na un'wana loko ri ku i vona nandzu va ku i ya jele u fanele a jele a ku yi jele a England yi ka teta kwala South Africa kosi Mapuru yi ta va yimela va ta ya ka helewa a ku na ku va ta ya kun'wana va hundzuka munhu nge hi vi president kumbe ti-prospects ti ri yini loko xiyimo xi titani advocate loko hi kha hi hetisela le ku tivutiseni ku sweswiwani ku yiwa khoto kambirhi ku kha ku hundziseriwa mahlweni ku hayi ha rindzela hi ku ti-process leti le ku fambeni in parallel ti famba xikan'we ha rindzela leyi yi fika makumu ti-prospects ti ri yini loko swi languteka laha hi timhaka ta xinawu? Mindlela leswi swi vuriwa ku ri to put my head on the block but loko ri ku ni pfumelana na n'wina ni ta vula na ku ri nkulukumba Zuma vo va ku tlheleleni ku ku ya mina a ku na prospect lawani a ku languteli constitutional court yi ta va yi yima na vona a yi twali mhaka ya vona but mi ta tsundzuka ene loko no ka yi twali mi ta tsundzuka ku ri phela nkulukumba Ramaphosa va phela ku ri that Minister of Justice a langutise complain ya nkulukumba Zuma nkulumba Ramaphosa phela va nga ngheni ka lawa va putisanga nchumu ene leswi swi vuriwa accessory after the fact leswi nga hi tona mhala ka ti-omission ku a va ndlangi yini a fanele va endla yini sweswo swi nge pfuki hi ku munhu u fanele a cruciferiwa swona kumbe a dlayeriwa swona va swona ku ri at the end of the day prospect ta nkulukumba Zuma a ti twali and a swi tiva ku mhaka leyiwani is political more than law yi huma kwale ka ti-election ta vona swa ti-ANC and so on so a xi nga wini prospect a ku na case ayi lexiya mi xi vitana yini kasi khadi leriya ri humesiwa loko swi te yini loko va ku hayi i nga ri laha khalanga mi le ku hi huseni mi huwisa nkarhi wa khoto n'wina hambi mo blacklistiwa hambi ko ndleka yini va xi vitana yini xexiya? Lexiya xa ku munhu a declare-riwa ku ri yena vexatious litigant swa ku yena o tshama ka a tlangisa khoto a nga yi khota na nini loko swi endliwa swi fikeleriwa bospede ku fanele ku huma xikombelo ivi munhu a declare-riwa ku ri
a nga ha ti khoto kumbe ku ta khoto hi husa khoto eka nkarhi wa khoto na n'we mi nga ta posted hi ndlela ta application va ta hisa hi nga humelela so munhu n'wana na n'wana a twaka i na interest ka vunkulukumba Zuma va declariwa that litigate ya ku ri tshama eka court swa pfumeleriwa posted kambe nge humelela ni ri minkarhi hinkwayo loko va ya khoto ku vulavuriwa hi timhaka ta ku va i mfanelo ya vona ku va va endla tani ya ani loko swa langutiwa hinkwaswo sweswo ku fanele ta wena ani ku na section 36 ya constitution yi nga na ti-limitations posted ti-limitations letiya ti vula kahle ngopfu ku ri mfanelo ya n'wina yi fanele respecta mfanelo ya mina hi nge tshami loko ku ri mi ri president hi ndlela wa Ramaphosa va tshama kha va yisiwa khoto tifanele ta vo ti yima kwihi ta ku ka kesiwa va ve fortunate loko va pfumeleriwe ku va nga appear a swi tekeni va va kha va appear ma swi vona tifanele ta vona ta va ti tshikeleriwa hi nkarhi wun'wani ene leta ti affecta na hina tiko hi mhaka hi langute president va le ka tiko va le ku yisiweni a khoto so ku na ti-grounds ta kahle ngopfu loko mo endla ku hi tisa application leyiwani ya declare advocate ta khensa swinene nkarhi wa n'we ku dya ku engeta okay ndzi advocate Ntsako Baloyi lava hi bula na vona mingisero mugana London FM va hi fikisaka 10 minute yi nga se ba awara ya 13 a hi dzikeni lava n'we mi landzelela ku timhaka ta nawu la hi dzika timinete leta 10 leti mi byela ku mi vona yini hi leswi khale ka president va lava ku swi fikelela na ku va kha va lava ku fikelela yini hi ndlela yoleyo timfanelo ta vona ka vula ku va ya court swa pfumeleriwa swoleswo xana xivutiso ku ku ya a khoto loko ku nga ta hetelela ku va na ku humelela ka koho ke kumbe ko va sweswiya swa ku hela nkarhi 0860002543 nokona ku Africa wa vulavula hi ku haxela wona twi kusuka la a studio 2A a Polokwane na ri teka riqingho rero ya mahlweni kambe endzhaku ka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu sweswo mingisero mugana London FM nongo timinete yi nga se ba awara ya 13 hi loyi mingiseri a ka ha ri na munhu la 0860002543 nongona ku ya Africa wa vulavula ka mugana London FM komandela ntari a hi dzikeni lava mi lava n'we ti-professor ta me ta nawu mi byela kumbe mi hi pfuna ku twisisa ku kahle ku le ku tlangiweni ncuva wila laha loko hi kha hi languta ka exikarhi ka president Cyril Ramaphosa na nkulukumba Jacob Zuma ku le ku tlangiweni ka ntlangu wihi hi yo mhaka leyi ngi lavaka ku va hi twa n'we eka yona eka 0860002543 nokona ku Africa wa vulavula ka mugana London FM makomba ndlela ku na ku vulavula ko tala loko kha ku langutiwa eka timhaka ta matirhelo na matshamele ya swilo ku ya hi laha khale ka president va lava ku swi fikelela mi ta tsundzuka ku ri va ri president Ramaphosa a va endlangi nchumu loko timhaka ta swa rihanyo ra vona swi ka swi hangalasiwa n'weveri hi rito eka lava va ri pfumalaka Africa wa vulavula hi rito eka lava va ri pfumalaka Africa wa vulavula vana va hina va ta ze va khegula ka ha laviwa hosi ya Matsonga Xichangani leyikulu se a ku na lexi hi nga ta endla xona a vo yi lava va yi kuma swa ku hosi nkulu ya Matsonga Xichangani i mani yi ta kota ku phatiwa loko ku nyikiwa mvulavulelo nakambe hi mhaka sweswi swi nga va nghenisa murin'weni manipoti swantswa yi tshikisiwa hi mukhuva luwa hi nga endla swivulavulelo swo tala hi mhaka a ku se za ku tiviwa ene a ni voni va ri na tluma ku un'wana na un'wana ta ku hi ye un'wana na un'wana sweswi vula ku hi ye i va ka mani na vatswa na va lava ngo va ka Maluleke va ka Mkhari voke va ka Nkuna ke swi tele babutete swi tele lava swi lunghisi kona andlela mavonelo ya wena u chuchekile Africa wa vulavula ka mugana London FM makomba ndlela ntwa kha ku stele n'wemeri yini president Zuma un'wana mikiseri la i tirhise TikTok aku i ntiyisi khalanga
ina n'wina hi ri la a Sarah Bartman a Edgeweg a Port Elizabeth ha khensa swinene. Mina ni vona ongeti i mhaka ya ni vona ongeti i mhaka ya ku khale ka president va le ku tirhiseni timfanelo ta vo leti vumbiwa byi volaka swo. Se hi yo mhaka va na mpfumelelo wa ku va hetelela ku va ya mahlweni. Nkulukumba Jacob Zuma se va kulile a va fanele va nga ha va pfumeleli va mangala milandzu. Yuda Malek tirhise TikTok hi ndlela leyi a hi languteni un'wana hi nga se tlhelela ka riqingho ka 0860002543. He will be arrested after his term. Watch the space, Kalanga. Who will be arrested after his term? White Farm. A ni ngo sweswiwani phela hi nga rivali hi vulavula hi timhaka ta ku pfutisiwa ka vuxokoxoko. Mina ni twa hi nga ri khoto yi tlanga hi hina. Va ye va kha va swi tiva ku ri yi ya ku postponiweni. Ya ntena. Ai ku ti wena mingiseri 0860002543. Van'wana va sungule njhekanjhekisano un'wana kwala ka live ya kwala ka hina la. Kambe hi tweni un'wana mingiseri hello nhlekani. Bothet Papa minjani? Buto mina hi pfukile n'wina minjani? Hi pfukile na ku xeweta vayingiseri va nkoka so va Afrika va vulavula man ka program leya kahle so. A khensa. Bothet anti mina kwatele ra nkulukumba le ikwatele muni lero ikwatele lero ikwata iva na nsele ku in a way that nata make sure ku nata tiviseta hikuva na mina twisa munhu wo karhi ku vava hikuva yena a believe ku i twise ku vava hi ndlela yihi no ka ni nga yi twisisi anti ku mina Cyril Ramaphosa i nghena kwihi ka mhaka leyi Zuma a yi hehlaka a ni swi tivi ku nghena kwihi ku ri i ta vona rizondo leri a nga na rona ehenhla ka Cyril Ramaphosa nkulukumba loyi. And there's never been a case ya yena ya ku murhangeri wo karhi andeni ka vandla ra ANC kumbe ka mfumo a nga za a n'wi zonda the way a nga n'wi zonda hi kona other than ku ka swilo leswi nawu wu nge le ku swi endleni hi ku ya ku yena i endle yini ehenhla ku va a tshove nawu allegedly leswi va nga n'wi chargisa swona hi ti-arms deal. So yona i fila i nga ri this thing swi na ti-fingerprint ta Cyril Ramaphosa and Cyril Ramaphosa has got nothing to do with whatever Billy Down na Karen a claima ku va swi endleni ku va vutise vuxokoxoko byo byeleka. So ku nghena ku Cyril Ramaphosa a dona na tsena mara leswi ni nga ta byela xona nkulukumba loyi na rizondo rin'wana rizondo leri a nga na rona loko a ri na matimba a ta swi kota ku a ta swi kota ku a endla sure ku vito leri va nge Cyril ri nga exist a phambeni ka yena kumbe a mihleketweni ya yena. Kambe xivutiso ku ta va ku xivutiso xi mi nge le ku vutiseni xo hi lo xa ni la ku vutisa xo kahle hi fike njhani ka ku va na rizondo leri ri nga va ri sungule ka 1991? No, rizondo ra nkulukumba loyiwani ri te ku ri kahle yena wa ha ri na mhaka ya ku i susiwe term ya yena yi nga si hela ene i attributa mhaka ya NEC decision ehenhla ka Cyril Ramaphosa ku a va vona va n'wi tshikile a tshama 18 months liya a nga susiwa loko a ta n'wi recalla he was it early 2019 or 2019 I think or 2018 somewhere there hi ku a ku sale nga ri 18 months yena ku wa ha lata hetisa deal yin'wana na Russia liya ya Nixonana and i lata make sure ku i lata teka Cyril Ramaphosa n'wi khoma hi voko a ya n'wi introduce ka BRICS maswisi. So why a vuta ku why a susiwini layani a nga tekiwanga heta thep mara i rivala mhaka ya one ku na yena i endli same thing ka Thabo Mbeki the same way a nga ndlela leyi a nga famba mara a vuyangi vona ndaka ka loko suke president Thabo Mbeki ku ye tatana Kgalema Motlanthe va va tiyimelele tlhelo leyi va ku hana mina vera va ala futhi na ku president Mbeki va recalliwa. Bothet nkulukumba loyiwani leswi va nge ntiyiso a nga xi tivi ku yini ku ri ni compare nkulukumba Zuma na Donald Trump we le USA ku ri ntiyiso ka vona i mavunwa ka vona i ntiyiso for as long as vona swi nga va favor sweswo a swi hanyi mara loko swi va favor whether swilo leswiyani swi njhani swi rational or
unethical then pfumela ku no sifane sibatana a hi kumeni mahungu makwavo ni khensile swinene nkarhi wan'we iswona bot inkomo iminete ku bila wara yan'we ka Munghana Lonene FM hi kumeni mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanele Magayisa. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Rivaleni ku mfundhisi na vona i munhu nhlekani khala muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene ni la ku hlamula ka leyi ya mfundhisi hi nga rivaleni ku mfundhisi na vona i munhu va hanya na vona ene na ku kwata va kwata na vona ku fana na ko ebibeleni loko va kha va hlaya ku na la Xikwembu a xi kwata na kona i xi endla swin'wana se na vona mfundhisi ku fikelele laha va nga kwata swa fana na vomalandza ya vona mfundhisi i va kereki loko va ye kwele kerekeni loko se va vuyela kerekeni la a ka ha ri va kereki hi hanya na vo kwala makaya va Kreste valava swilo leswi va swi hanyaka swi tlula na hi mina ni nga ziki ni ya ne le kerekeni se mfundhisi na vo i munhu va kwata hi twisisa ku i munhu mfundhisi hi huma ka timhaka ta mfundhisi va kwatini mfundhisi a va nga ri kerekeni a va nga ri ku chumayeleni so i enga yi nga fika kwala yi nga fika kona inkomo eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i 10 timinete ntsena yi bile wara ya 13 ndhawu leyi rihanyo yi bilerisiwa hi ku vana vantsongo va malembe ya 15 ku ya ka 19 va haya mahlweni va tswala vana hi xiyimo xa le henhla kumbe hi nhlayo ya le henhla swinene leswi swi hetelelaka swi veka ka nxungeto xana ku va ku ri nxungeto wa muxaka wihi hi ndlela yaleyo vulavurile hi yona laha ku swivangelo ku nga ku ri yini hi ndlela yaleyo xana loko vulavuriwa hi timhaka ta nxungeto ku va ku ri nxungeto wihi a hi amukeleni dokodela Takalo Mwaba urogynecologist swi vula yini va ta hi pfuna ku twisisa mhaka yaleyo ku antswa hi ta kota ku twisisa kahle swa onhake loko n'wana a tswala a ha ri ntsongo kumbe a veleka a ha ri ntsongo ka malembe lama hi vulavulaka hi wona ya 15 ku ya ka 19 hi ndlela yoleyo dokodela nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM na khensa Khalanga ku amukeriwa ni khensa na muhumelerisi Eric na wena miyingiseri hi hlanganile la kumbexani hi nga se nghena ka mhaka leyi hi nga mi rhambela yona dokodela ni vona laha ka vito ra n'we va tsala ku urogynecologist swi vula yini no na khensa Khalanga urogynecologist loko i dokodela leri loyi a nga dyondzela timhaka ta vuvabyi bya vamanana a tlha a ya tokota malembe mo karhi hi vuvabyi lebyi byi yelanaka na thundelo loko vamanana va tsandzeka ku va va khoma mitsakamiso kumbe nkarhi wun'wani va huma xo karhi laha hansi lexi hi xi vitanaka prolapse laha xivelekelo xi nga chika xi ya tshama xi humela handle ivi xi tisa tiphensaphensa ne le ka timhaka ta timhaka ta masangu so va ni kha ni lwa na timhaka teto ku ve na nkarhi wun'wana ku vulavuriwa hi timhaka ta ku mi dokodela a ri yexe la a Limpopo hambi le Limpopo hambi le Afrika-Dzonga kota ku tirhisa technology a va vula yini a hetelanga swona dokodela kambe no twisisa ku sweswi ni nga mi kuma namuntlha hi nga swi tshiki swi hundza no ni cancel ka urogynecologist a hi talangi laha Afrika-Dzonga laha a Limpopo ko va mina ni nga nexe and then ka Afrika-Dzonga hi mina wa muntima ni nga dyondzela dyondzo leri so swi nga va swi huma kwalano ka mhaka yaleyo oh yeah swi vula ka swi pasapasiwi kahle kumbe ku endleka yini phela loko mi ze mi va mi ri n'wexe ya no i vuvabyi lebyi ko tala na le ka tindhawu to hambanahambana na le Europe a ku ri vuvabyi lebyi a byi nga hi ku kumeka tindlela to kota ku va ti lwa na vuvabyi lebyi so ni nga ku i department leyi a hi khale ne le ka matiko lama nga le handle yi nga sungula yi va yi kota ku va yi dyondzisa ku va vanhu va kota ku va va lwa na vuvabyi lebyi a masunguleni a vo to vula va ku hayi
i vuvabyi byo kula mi ta kula na swona ti tsakamiseleni mhani ni ya fika a masirheni ma swi vo va ku a swi karhati leswi timhaka to kula mara va swi vonile ku a swi nge koteki sweswo so that's why ku va kota ku va va thwasisa vanhu ku va kota ku va va tirha hi ndlela leyi a hi teneni ka mhaka ndzawulo ya rihanyo ku nga xiyenge lexi mi tirhanaka na xoho xi vilerisiwa hi timhaka ta ku na nhlayo ya le henhla swinene ya vantshwa lava va nge le ku tswaleni va ri ka malembe ya 15 ku ya ka 19 kambe ke swi tikomba ongeti swi na nxungeto wo karhi xiyimo xa muxaka lowuwani a hi sunguleni kwalano swi bihile ku va munhu a tswala a ri na malembe ya 15 ku ya fika ka 19 hi tlhelo ra rihanyo no na khensa Khalanga nhlokomhaka leyi na nkoka swinene Khalanga and a hi timhaka ntsena ta rihanyo ra munhu loyi a nga muyimani kumbe muntshwa la nga muyimani swi khumba na rixaka kumbe community hi ku angarhela swi na switandzhaku swo hambanahambana ka timhaka ta rihanyo ra munhu loyi a nga muyimani loko muntshwa loyi a nga muyimani a ha ri lo tsakama a ri ka malembe ya 10 ku fika ka malembe ya 19 leswi karhataka i ku marhambu Khalanga a ma si tiyela ku va ma kota ku va a kota ku va a endla a va a ri na loko a ya ka timhaka ta ku kuma n'wana kumbe nkarhi wo bebula ku a kota ku va a phusha n'wana loyi handle ka nkarhi wo bebula ku va a khoma n'wana for 9 months anga marhambu a ya tiyelanga so ku na switandzhaku swo fana na ku va i kuma ku va na vuvabyi bya switshetshela na high blood leswi hi swi vitanaka eclampsia lebyi byi nga hetelelaka byi teka vutomi bya n'wana lontsanana loyi a nga muyimani handle ka sweswo mi nga kuma ku a hetelela a kuma a bebula n'wana nkarhi wu nga si fika a hi nga tlhela ndleleni vuyima ntsena ku tlhela ndleleni n'wana a hetelela a beburiwa nkarhi wu nga si fika switandzhaku ka sweswo i ku loko n'wana a beburiwa nkarhi wa yena wu nga si fika byongo a byi si ndlandlamuka kahle loko byi nga si ndlandlamuka kahle a hetelela a tsoniwa nkarhi wa ku va byongo lebyi byi ndlandlamuka loko a ri ndzeni ka khwiri ra mana wa yena ivi a hetelela a ya na ku tikeriwa hi timhaka ta le xikolweni ma vo mi kuma ku loko a heta ya xikolweni swi n'wi tikela ku va a pasa na mahanyelo ya yena kumbe behavior ya yena va ku n'wana loyi nga ka nga thusiwanga kasi hi timhaka ta ku byongo a byi ndlandlamukangi kahle sweswo swi hetelela swi tisa ku va a hetelela mi kuma ku n'wana waloye a hetelela ya majele kumbe mavo switandzhaku swa kona a swi heleli ntsena ka mhani loyi a nga tika swi helela ka n'wana loyi a nga hetelela a huma swi tlhela swi helela na le ka community kumbe muganga kumbe rixaka leri ri nga ta va na vana vo tanihi valavo ivi swi heta swi ndlandlamukisa vusiwana hi mhaka ku loko n'wana a nga swi koti ku va a tirha kahle xikolweni hi mhaka ku i beburiwe byongo byi nga ndlandlamukangi byi hetelela byi affecta muganga so hi swi languta ntsena eka muntshwa loyi a nga muyimani mara ku switandzhaku swa kona swi leha swi ya fika kwihi a hi nyikeni xikombiso Brathet i ku loko veni ku mi ri na ku ri emugangeni wa n'wina va tele vana lava va nga vayimani va ha ri vantshwa ivi ku va na switandzhaku sweswo swa ku va tsandzeka ku va va nga tirhi kahle exikolweni hi nga ha vula hi ku apartheid yi tshikelerile mara timhaka ta ku va vana va hetelela va kuma vana naswo swa tshikelela muganga ende xin'wana xa kona va endle vulavisisi va vona ku vana lava va nga beburiwa hi mhani loyi a ha ri muntshwa vo tala va kona va hetelela na vona va bebula vana va ri vantshwa so swi hetelela swi va rixaka swi helela hi ndlela yaleyo loko ene leswi mi nga yi hlamuserisa xiswona dokodela swi tikomba kahle ku nketani yikulu leyi yi lavaka ku loko swi koteka yi tsemiwa yi nga se ndlandlamuka ku ya kule kambe xivutiso i ku xiphiqo xi nga va xi ri kwihi hi nga va hi fika njhani ka xiyimo xa ku swi tikomba ongeti a swi le ku oloveni ku va hi swi herisa kumbe hi swi papalata kumbe ku swi hunguta xiyimo xa ku va vana lava va kuma vana va ha ri vatsongo i xivutiso xa kahle swinene hi ketani leyi hi lwa hinkwenu ka hina hi ri madokodela hi ri vanhu va tiko vaakatiko hi ri mathicara hi ri vatswari hinkwenu ka hina hi fanele ku va hi
khoma nyanda yin'we khale khalanga loko ku veni ku va kuma eka i rhuketela hambi i mutswari wa wena kumbe mani wa nga kusuhani na wena wa kota ku va a ku khalima ku leswi a swi endliwi hi mhaka ku va swi tiva ku loko vo tshika sweswo swi ri switsanana swi ya kula swi onha rixaka kumbe muganga wolowo a swi vitani ni le ka hina ku hinkwenu ka hina hi langutisa mhaka leya vantshwa lava nga vayimani va ri vantsanana a yi nga vi ya ku i n'wana swimanimani a nga laha khoneni na swi helela kwalano a hi voneni ku hi rixaka hi endlisa ku yini loko hi ri mathicara hi vulavula hi swona swilo leswi swa ku vana va ti sivela njhani ku va va nga tinghenisi ka timhaka leti a hi endleni ku eswikolweni ku va na timhaka ta sports ku va na leswi swi va khipaku busy vana lava mathicara hi vulavula hi timhaka ta hi va dyondzisa hi timhaka ta switandzhaku timhaka ta masangu na hina vatswari emakaya hinkwenu ka hina hi vulavula na hina hi nga a swibedhlele khalanga loko n'wana a ri na 16 years a tliliniki a ku i lava timhaka to vhikela ku va a nga vi muyimani hi nga n'wi tsan'wi hi n'wi tlherisa hi n'wi rhuketela hi nga n'wi hlamuselangi ku hi nga n'wi pfunangi ma swi vona a nga vi a chava ku ya tliliniki a kuma injection yo sivela ku va a ri pregnant hikuva hi sungula ku va hi va jaja so hinkwenu ka hina loko ho khomisana hi nga swi kota ku va hi hunguta leswi a hi hunguti ntsena vuyimani khalanga hi hunguta na ku lova ka vana va ntsanana khalanga wa swi tiva ku lexi dlayaka vana va vanhwanyani lexikulu xi dlayaka vana va vanhwanyani exikarhi ka malembe ya 10 ku fika 19 i vuyimani loko u swi hleketa kahle ku lexi xi endlaku loko a hi nge hi lava ku langutisa hinkwaswo leswi dlayaka swi endla ku vana va ntsanana va lova i vuyimani so loko veni ku hi fanele ku va hi hunguta sweswo hi hunguta masirha ya vana ya nga si fikelela mavona loko n'wana ntsanana a lova hi timhaka ta so swi karhi swi ri kona tindlela to swi hunguta kumbe swo swi sivela swa vava khalanga mhaka leyi mi nga vulavula hi yo sweswi i mhaka yo tika swinene hi ku a na hala ku vutisa minkarhi ya ku tala loko n'wana a va muyimani a ha ri ntsongo hi ndlela yaleyo ku tala ku kombeteriwa yena a wu tlharihangi a wu endli yini swi ku tloka swi ku chakala kambe va mbanga jona va ka va dya byirhelela va ka va ti jikajikela va ya hala na hala ha nchumu dokodela swi kahle mina a nchumu na van'wana a nchumu na van'wana na ku ndzhwalo lowu i wa n'wana ka mani kumbe yini swa ha ri na mhaka sweswo ye vutomi bya ye bya mahlweni lowu n'wana vutomi bya yima kumbexani sweswo a swi kha swi ringanyetiwa swa ku van'wana va vona va kumeka va kha va fike ka xiyimo lexi va ya tirhongweni kumbe ku ya jele kumbe a swi ta hi pfuna kumbe a swi ta pfuna khalanga i benhloko ya mhaka hi mhaka ku lowa nhwanyana loko a hetelela a tshama tin'hweti leta 9 a yimele ku va tshunxeka swa swikolo swa yima swa yena a nga si fika ka sweswo community hinkwayo ya n'wi tsan'wa yi ri loyi i ndle lexi lowa nhwanyana lowa mfana a swi ngheni helo ma swi vo ende va ri va mhani hi vona rixaka so loko ku ve ni ku hi sapatela rixaka ra hina hi nga ri pfuni hi nga vi na tindlela to antswisa ku swi nga fikeleli ku va va na vuyimani swi hetelela na hina hi hexe hi hina hi nga ta safara ndzhaku ka nkarhi ma swi vo mi nga kuma ku community leswi vavaku ngopfu khalanga i ku mi kuma ku community leyi va nge hi le ka manimani kumbe muganga wa ka manimani mi kuma ku va tele vana lava ko va bombo lera un'wana i kuma n'wana sweswi lowun'wana ku and hinkwavo ka vona va le ka malembe ya laha hansi ya 19 and a tihosini loko ku ri na xivijo hi vulavula hi timhaka ku dipi liya a fanele ku va yi lunghisiwa patu mati mara timhaka letiwani a hi tikhumbi a xivijweni hi vulavula ku hi nga ndlisa njhani tanihi community hi kota ku va hi antswisa ku leswi nga ndleki ma swi vo so i swin'wana swa leswi swi fanele ku va ku swi va part ya conversation so that's why ni tsake swinene namuntlha khalanga ku va ka nongoloko lowa nkoka loyi hi wu yingiselaka ngopfu hi vulavula hi timhaka leti
ku hina tani community hi ndla yini ku va hi sivela ku loko ka hetisela dokodela xivutiso ku ta va ku loko se hi ri la hi yisa ku yini mahlweni tinhlayo tona ta ala ku ya hansi lembe na lembe loko tinhlayo ti hlamuseriwa ta komba ku ta ala ku chika van'wani va kombisa na timhaka ta ku na timhaka ta dyondzo onge ta ha ri ku landzeleriweni ngopfu se na sweswo swi veka nxungeto wa ku ti nga ya mahlweni ti tlakuka tinomboro leti se hi rito ra xidokodela mi hi pfuna ku hi ndla yini ke kumbexani hi nga hetelela hi tikuma hi ri ra rixaka leri se loko ri fika ka vuyimani ri fika ka malembe lama ma nga ringanela na koho malembe lama nga ringanela i mali muni i malembe yo tani kwihi malembe lama nga ringanela khalanga andhaka loko munhu a hete xiphemu lexa xa kondlwanidi andhaka 19 years kumbe ku ya mahlweni mara vanhu hi nge va vekeli malembe mara ku ka hi xidokodela loko i ri ehenhla ka malembe yalamo swa antswa switandzhaku swa kona hi ndla yini khalanga contraceptive swi swo vhikela ku va munhu a va muyimani a swi vi kona tindhawu leti hinkwato loko n'wana a ta tliliniki a ri na malembe ya 19 ku ya hansi a nyikiwi leswo vhikela timhaka ta mbeleko hi nga n'wi jaji hi ku yiniyini a nyikiwi hi ku sivela switandzhaku swo tala kusuka ka sweswo a ni vula ku a ni ngo a swi fiki kun'wana va ku swa kwetlembetana na mindhavuko na mintolovelo ya hina tanihi rixaka n'wana lowu a ri tsana na ku a nga fika ka xiyimo xa ku se hi vulavula hi timhaka ta swa masangu kumbexani sweswi nga va swi endla ku loko ku va fika kun'wana ka vukorhokeri bya swa rihanyo va vona ka ungeti va tsan'wiwa hikuva van'wana va kha va ringeta ku lata lunghisa yeleyo ko wa angeta mani khalanga ndhavuko ko tala hi vika hi wona loko a swi ri tano mina na n'wina ndhavuko sweswiwani a se hi mbale tinjhovo khalanga so swilo swa cinca ende swi fanele ku va swi famba na nkarhi wa kona eka nkarhi wa sweswi a hi nge swi kaneti ku vana va hetelela va hlangana hi timhaka ta masangu ka ha ri na va nga si fikelela loko hi swi pfumela ku swa endleka hi ndla yini hi swona hi tshama hi khondla mavoko hi va vona va kha va lova ku ve ni ku ti ri kona tindlela to va hi va pfuna so va lava nga already va nga ti sungula hi timhaka ta masangu a hi va pfuneni ku va va nga koti ku va vayimani ivi hi ta hi vulavula hi timhaka ta ndhavuko ka lava vo ka va nga swi fikelelaka so swi lava ta ndhavuko na titwa mara a hi loko ve ni ku hi landzelela ndhavuko ku ya mahlweni hinkwenu ka hina hi ta va hi kha hi bohe tinjhovo namuntlha dokodela ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta loko va ku i urogynecologist yi va ya ha ri MBCHB kumbe se yi vuriwa swin'wana ya yi va yi hindze ka MBCHB ivi yi tlhandlekela swin'wana na swin'wana mara ni va na ha tirha tanihi timhaka ta vamanani ivi ni langutisa ngopfu ka leti ta mutsakamisi dokodela khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta ni khensa mbiyelela inkomo valava hi bula na vona i dokodela Dakalo Moaba urogynecologist lava va nga voxe la Limpopo mina ni va vulavulelaka hi vo va nga vula va ni byerise sweswo ni tshemba u ta va va twile kambe mhaka nkulu la a ku ri yaleyo ku swi na nxungeto ni tsakisa hi ndlela leyi va nga tsatsamisa xisoku minkarhi ya ku tala u languta ku hayi tswala n'wana ha ri ntsongo swi helela kwalano switandzhaku leswi hetelaka swi va koho i kavanyeteka ku ya xikolweni loko a kavanyeteka ku ya xikolweni swi khumba vumundzuku bya yena swi khumba vana va yena loko ma ha languta vanhu vo tala lava ti nga hakarimitsi sweswiwa vanhu vo tala lava ti nga hakarimitsi vo tala va vo va kavanyetekise sweswo hi lava kumba swi twa ku a se ti hakerimitsi la loko va ku mila ntirho wa yini va ta vhe va ku ha un'wana na un'wana wa vhizwi twa ku hala se ti hakerimitsi se va ri vo tala swi va swi fike swi xupuka kwalaya na ku vo swi tlhela swi veka nxungeto ka n'wana vumundzuku bya yena seketani ya vusiwana na vusweti yi kha yi tsatsamuka hi ndlela yaleyo n'wana loko a tswariwa nkarhi wa wu nga swi fika na swo swi veka swi na nxungeto wun'wana wena u ri yini 0860 002 543 u nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za at Africa Munghana
X handle loko ni vuya ni tlanga ti-voice note leti mi nga ni rhumela ivi hi bula hi timhaka tihi kumbe tihi leti hi nga bula hi tona namuntlha hi twa ku n'we mi ri yini ka 0860 002 543 kambe xiphemu lexi a xi ri xa nkoka hikuva hi langute timhaka ta ku va ndhawu le rihanyo va le ku kombiseni ku tinhlayohlayo ta vana lava nga le ku velekeni va ku vayimani va ha ri na malembe ya 15 ku ya ka 19 ta ya mahlweni ti tlakuka leswi swi vekaka nxungeto ka rihanyo ra vona kambe mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimise kwini rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi vaxumi khalanganele ka muhumelerisi leswi nga endla mfundhisi va zama ku kombisa valandzeleri va vona ku ri va mfundhisi loko va ri kerekeni loko va ri handle eguluva etsotsi phela munhu u za jikajika na banga khalanga jikajika na banga na mukwana swi vula ku tsotsi loko vitana pantsulo se mfundhisi va lava ku hi kombisa ku vona va pantsula handle va ta va mfundhisi ku va ri kerekeni eka valandzeleri va vona so mina ni va soli a vo zama ku kombisa ku ri n'wina valandzeri mina ni guluva loko ni ri handle ni tsotsi ni tenge ni mfundhisi ku ni ri kerekeni loko ni ri handle ni tsotsi hi ku na swi kota ku famba na mabanga so va ti humesele rivaleni ku ri vona i munhu wa njhani inkomo khalanga ka Themba Inhlekani botpet le ya mfundhisi entiyiso ku tikeriwa ka vona a hi ku twi se swa tikanyana ku yi angula na ku va tikeriwe kusuka rini ku ya fika rini a hi swi tivi ku tikeriwa ku tele botpet la misaveni ku tikiselana ku tele vanhu ha xanisana sweswi la ka magistrate lowa la Giyani la ku na vamhani lava kumaka mali leya ku maintainiwa mi kuma ku mali ya July ya ti 15 ta July munhu a nge se yi kuma mara mali yi humini ka nuna wa yena yi ta ka magistrate mara ya tsandzeka ku fika eka yena loko munhu a ya a landza mali ya yena i fika byeriwa switori se ku tikeriwa ku tele la misaveni ku tikeriwa ku tele ingaku mi nga hi kumela vona va magistrate wa Giyani va ta hi byela ku i ncini xi endlaka ku vanhu va nga yi kumi mali ya vona mali ya ku hlayisa vana Rixile botphete na muhumelerisi mina ni vona ku mfundhisi lava vo tumbela hi kereke va ku vona hi mfundhisi mara andzeni va nga ri na yona mbilu ya rirhandzu na ku rhandza vanhu van'wana hambiloko munhu o kwataka njhani leswi va nga swi endla a swi endliwi ku vana van'wana va sala va vavisekile emiehleketweni hi mhaka leswi va nga swi vona mfundhisi vo tala a hi vafundhisi vo tumbela hi kereke va ku i vafundhisi Rixile botpet matikhomele ma mfundhisi a ma kahle ma kanakanisa ku va nga va ri mfundhisi hi pela hi leswi va nga tikhomisa swona hi mhaka yo a va nga ta ya va ya tirhisa ndlela ya madzolonga a xikarhini ka vana va chavisa vana va siya vana va ri na trauma ende ku ve vona hi vona va nga le ka yindlu ya Xikwembu ka endlwini ya Xikwembu a ni hi yona yi hlohlotelaku mahanyelo lamanene na vumunhu byi dyondza kun'wana kerekeni a kerekeni hi dyondzaka swona ku hi fanele hi va na mahanyelo ma ku hlonipha na vumunhu se ka vona vumunhu byi le kwihi loko va famba hi ndlela liya vona va ya exikolweni va fika va vanga madzolonga hi ndlela liya mfundhisi va vanga na matikhomelo manene matikhomelo ma vona ma kanakanisa swinene ma kanakanisa van'wani va lavola ta endla va tsutsumela swilo swa mfundhisi swa vufundhisi va tirhisa swa kereke ku ri mhaka ya mali mara kuma ku mahanyelo ma vona a va hundukangi vanhu ka Xikwembu a swi endliwi hi munhu la nga hunduka leswiya hi mina xikalavito Inhlikani botpet leswi swi nga endla hi mfundhisi eximini vona swi nga tshamisekangi hi mhaka ku ri
loko va lovona ku ri va kwatile tanihi mfundhisi or ku na leswi swo ka swi nga va khomangi kahle a ni ri ku na vafundhisi lavakulu or ka vo or ku na lava va yimelaka tikereke a va fanekele va loya ka wun'we wa voho kumbe ofisi ya voho va fika va hlamusela probleme ya voho ku ri va na probleme ya so a va ta va pfuna hi mihleketo ku ri xiyimo xi ri so a hi endleni so inkomu a mi hlangana na Thandi kwala Liluku. Enhlekani ka Bootpet na muhumelerisi kwalano mina ni vona mfundhisi va endle xihoxo lexikulukumba ngopfu lexi vona va fanele va xi endlini a va fanele vo pfula bibele va kuma vhese va yi hlaya then va hanya hi yona xikwembu xo xi ta va hlamulela a ni va tiva tivhese ku loko vo hlaya vhese ya so ku ta endleka leswi mara swi nga swi endlisa swona vona se hina hi ya teka yini ya dyondza yini ka vona hambiloko ri wo tshuka hi na ku vaviseka i nge ti byeli ku na ya ka mfundhisi so leswi u nga swi endla a swi basangi. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. ila inga ko mixero mkanalona FM kwembiri timena tinga seba awra ya kume mune ai ku timixero me 3 ndimaka kwala nga ko hi bola hi tinga bola to hi mpfuka hi sungula na nongonoko nga tirhisa Mathebula dp@sabc.co.za era Africa Mungana i Twitter handle kumbe X handle hi ndlela ya Africa ya C andaka sweswo hi bela riqingho ka 0860002543 nongonoko Africa wa vulavula yi ta mahlweni hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini hi ndlela yole un'wana mingiseri hello inhleka Bootpet papa aka tiko leri loko i lava ku venga hi vanhu kumbe mi nga nghena na maxaka hi loko u vulavula hi mfundhisi wa vona leswi swi nga endla hi mfundhisi Bootpet swi hume endleleni ngopfu mara mi kuma ku mfundhisi va na seketela ene hi nga tlhe hi yilwa kwala moyeni ka ku lava yimeleriwa leswi nga endliwa hi mfundhisi hikuva swi kha swi endle hi mfundhisi swi hume endleleni ngopfu Bootpet madzolonga nga mele mindyangwini ma va affecta swinene vana se loko hi tlhe hi swi yisa na kwale va nga tumbela kona a swikolweni Bootpet swi vula yini because vana lava hi ku ya hi mina Bootpet hi ku ya hi xitori leti nga na swona ku na nyimpi a xikarhi ka vatswari va vona right leyi yi nge le ka khoto ya nawu Bootpet ku vana sweswi a va hlayisiwi hi kokwani right wa vona vana lava loyi a tirhaka le xikolweni se loko hina hi vatswari hi tlhe hi ya na mabanga ku ya kwaliwa matlhe ka vana lavaya Bootpet i rirhandzu ra njhani leri vana lava hi va kombaka rona hambi vona mfundhisi loko ku ri a va lava ku vana va va vhakela kumbe va va vona loko va va teke hi mabanga mahlweni ka kokwani wa vona Bootpet va fanele va fika va tsaka na loko va ya kona va fanele va fika va hlekela va huwa na loko va ya kona vana lava mfundhisi hume endleleni ngopfu swi hume endleleni Bootpet hi nga se swi lava ku swi kharisa mfundhisi swi hume endleleni mara i khale ka hela Bootpet ku tikereke a ti regulatiwi loko tikereke ti regulated Bootpet ta kota ku holda mfundhisi accountable sweswi n'wana na n'wana u pfuka ri mfundhisi Bootpet loko mi lava ta holda mfundhisi accountable ku swiendlo swa yena ya n'wi holda hi mani accountable handle ka wo nawu ku hava nemetwi va minga hele mbilu man ai fambeni swin'we 0860002543 nongonoko ya Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a amukele n'wana mingiseri loyi nhlekani Bootpet papa minjhani na hi pfukile hi ngovo Bootpet i Mathebula hi vusi ahe ya kun'wana mbuzi Patricia leva ngo hele ornoko maldito Bootpet ne mingiseri Bootpet a ni la ku nghena ka leya mfundhisi leyi ndi yi vekanyana mambirhi ya mena Bootpet a hi languteni i vito leriya ri ngo mfundhisi hi ku fana loko va ku mudyondzisi loko u ze u vona munhu va ku i mfundhisi Bootpet
antivi kumbe hlangana swa nga swi vulisa kwini hi xilungu Africans va ri pere om sport loko leswaku kandziya hala ni hala a wu kona ka direction ya vufundhisi leswi a nga swi endla mfundhisi Buthphet swi humeleteleni ngopfu loko a ku swi koteka vafundhisi hinkwako va fanele va ya ka yena loko nga ku na switifiketi swa vufundhisi va teka a vhela rhuliwa na khorolo liya ku ri mfundhisi ku fana ni loko munhu a khomiwi na riphorisa va n'wi tekelaka na swilo swa yena na swibamu swa yena hi ku laya kambe miri yini hi ku wun'wana mingiseri yi kombise kahle ku i munhu mfundhisi i fana na mina na n'wina se ku na nkarhi laha swilo swi nga n'wi khomiku kahle se loko swilo swi nga n'wi khomi kahle a nga na mfanelo ke ya ku kombisa ku vilela ke ku fana na mina na n'wina phela loko a ku ri mina kumbe ku ri n'wehe boti mi ngheni na banga a ku ta va ku nga na mahungu se a swi ta swi lo helela ku ri ka ku mi khomiwini swi helela kwalaho Buthphet ma ni hlamusela leswi leswi a nga mfundhisi ku na vafundhisi kulobye va yena kusuhi na yena wa ya nga rhwalanga mhaka leyi a ya na yo leyi a va hlamusela kumbe na le ka xiyimo xa so hi nga yi fambisisa ku yini kumbe before a teka banga leri a ya le xikolweni a nga ri na banga a fika a vulavula le xikolweni hi leswi a vulavulaka a nga tela swona Buthphet tiko ra hina mbombomela ra fa hi vafundhisi va ku va nga hlayi Bibele loko a hlaya Bibele a ta lehisa mbilu loko swi nyandza u suka ndiya ka entsika ndzi koke ndi na xiphiqo xa mhaki le kaya halwa a ku teka beyila leri tsema mhaki liya swi ta fika kwalana ndzi ra hi mfundhisi wa ku hlaya Bibele hi fanele hi lehisa timbilu loko ri vafundhisi Buthphet na mende wun'wanyana nghenaka kereke mara loko u nga lehisi mbilu Buthphet ene u nga koti ku pfula tsala u tshama hansi u hlayela munhu mfundhisi i yekisa moya wa munhu loyi a taka ka yena hi tsala a ri pfula ri tsala a hlaya ku wa ku vona laha hosi yesi fambe laha a za ta fika laha a karhi a ri le swigodini hinkwako i yo tiyisela ku za a wina race na mithu yo mhaka ku yaleyo leswaku yo twandisa ndi wu yingisela ngopfu nongonoko lowu siku hileswaku every day hinkwaswo na swito swa ku wa swi khalanganya mara hina hi huma ntseveni lava a hi swona leswiya ne metwile papa hi ti ndikhense ngopfu Buthphet enkombo to mina 0860 0860002543 antivi i nga ra va vula swin'wana kambe hayi mhaka yi twakareni mi va twile ka va ku yini n'we mi ri yini 0860002543 nongonoko ya Afrika va vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni loyi un'wana mingiseri i nhlekani hayi Buthphet minjhani boto mina yi pfukile n'wina minjhani ni mfanele mi ri amukopani na mbona ya ni khensa na Dr. Moaba na mbulavulo wa vona a khensa swinene Dr. Moaba un'wana wa specialist leti ni kumaka loko ni ri na ti-patient to karhi so Buthphet mhaka leyi a hi sungula leyi basisa la loko mi ri na ti-patient to karhi swi vula ku na homba mi kha famba hi field yaleya se loko se mi vona ku la department yaleya ya vasati okay buta wa ku answer fikelele va nga ko hayi hayi mi ta fika kanyani kantsongo buta mina n'wina mi ri ya yo swa va Buthphet leswi swi vonaka lomu swibedhlele ni un'wana wa vanhu lava ni nga na clinic ya nyaka abortion yi legal South Africa so mi kuma munhu a kha a vuya ra vunharhu ra vumune ra vutlhanu a kha a ta ku endleka abortion mara the same person loko u n'wi byela hi contraception i ta ku byela ku ni ma dizi loko ni tirhisa yinini ni huma ngati nga yimi a ni voni se ku ri mi kuma reason yo karhi every day ya ku va munhu a nga tirhisi prevention mara the same person i la ku tlha a vuya a ta hi yena a ta endla abortion kambe ivi mi kuma vana lava tsanana vo ma 14 years 15 years u kuma xi ri a girls only boarding school phela loko munhu a ta ku endleni ka abortion a ri less than 12 weeks pregnant a wu vutisi reason i nawu walowo wa South Africa wu ri loko munhu a ri pregnant a lava ku endla abortion a ri less than 12 weeks a ka nyiki reason u fa u n'wi pfuna loko ri ku u na tisele to n'wi pfuna yes se n'wana wa 14 years
ongena a girls only boarding school ini sema and isakele impuna asu report no reportiwa so I speak name of the mara unga reporta certain lokuru ku suspect maybe kuna rape of some sort so reportiwa mara nitrane maternity wa ka munhu ari 16 years ari mimani hina ho le isakele hi reporta ku sure statutory rape ufa ulakutiva ku ri ini semani ina malemba ngani a reporta mara ku avana case na yin'we yi nga tshama yi ya mahlweni vitaniwa ya court ya ku testify ku avana yin'we tikesi letiyani vatswari va vana lava hi vona va tlhela ku va tirhabini va ku no mi kuma ku boyfriend ya kona va n'wi tiva ivile wa support kwalaha kaya so hina ha endla ntirho wa hina botpet ku va ku la ku khomisaniwa vatswari ngopfungopfu swi fela kaya swo tala vatswari va fakele va dyondzisa vana va vona timhaka letiya a swa ha tumbeli sweswo va nga swi vula Dr. Mava a swa ha tumbetiwi swilo leswiya n'wana loko swi vona ku so sina ku tlharanyana n'wi byeli n'wi dyondzisa mina ni dyondzisiwini botpet papa mina a ni byela ku ri na swi vona ku se u jitani swilo leswiya a swi tsutsumi na loko se u hete xikolo ta swa ha ri kona mara loko ku ri swa ku tsandza tisirhelela so swi vonini ku ri a va swi lavi ku ni swi endla vo endla ku at least loko swo endla ku swi ndza ni sirhelela se a ni endlangi so swilo leswiya i vatswari number one yes ku na swikolo yes ku na vo pastor na vo swin'wana mara a swi tukseli kaya nemetwe vana va hina hi swona kese liboto mina khensa swinene mi bela riqingho hlayisekani la mukopana inkomo I can't 0860002543 vete yini vete kuna vatswari kuna yini kuna vafundhisi mi vona vafundhisi lava banga hi laha hi nga koho mingisirome inkaye timinete a yi xi ba awara ya mbirhi mahungu ya misava kusuka kwalano nongonoko dzumba ra mina na Ike Ngobeni kwana ka Munghana Lone FM makomba ndlela kasi ke kuna nongonoko lowu nga kunguhatiwa hi va the South African Local Government Association SALGA lowu vengeri va lava ku mi kuma twi ka Afrika wa vulavula mundzuku se ta va ka hi mi tisela wona hi ndlela yoleyo kusuka laha a Jack Boots Hall na ku pfumela ku hayi mindzuku swi ta famba kahle loko swi fananisiwa na Ravuntlhanu kambe ke a hi twaneni ku u ri yini mingisero me 0860002543 un'wana mingisero hi loyi i nhlekani hayi botpet papa mpfukile minjhani bot mpfukile ni kombela khoma leya vana va teenage pregnant botpet ya botpet swi vava ngopfu leswi nga ku humeleleni problem leyi nga kona ni vonaku ni vona nga ku hina as hi ri va papa na hina ha va feyila vana lava hi reason leyi botpet mi kuma ku na n'wana wa nhwenyani a ka bunkini hi mhaka ku va ni khomise maintenance a ni yini ya n'wi vona na n'wana luya a ni tshama ni vulavula na yena ni n'wi kombisa na hi vubihi bya n'wanuna kumbe bya vafana ni vulavula na yena hi timhaka ta sexuality mantwisisi mina hi mhaka ku ni hoxa mali hayi ni papa hi ndlela yaleyo mana yena va nge swi koti va ri voxe botpet ku vulavula na yena mina loko ku ri ku ni ri papa yena ni humelela ni fika ni vula ni ku n'wananga leswi na leswi na leswi ni n'wanuna mina ni hinde hi kona laha na laha swi bihe ku fika kwihi swin'wana swi ta hungutana botpet so but just because hina hi ri vavanuna hi mhaka ku ri ni khomisiwini a na hayi ni ya vona n'wana waloye a ni vulavuli nchumu na n'wana waloye a ni n'wi kombisi nchumu maswo loko mo langutisa vana vo tala lava va nga ka situation yaleyo i vana lava mi kumaka ku ri mhana vona na papa vona a va swin'we mantwisisa mhani va kurisa n'wana va ri voxe so a swi easy ku fika kwalano ku ri a nga yingisela ku fika kwala ka mhana yena ntsena mara loko mina ni ri mutswari wa xinuna ni me ni swi tivaka ku vubihi bya ku va n'wansati a kumeka a hlangana na n'wanuna byi le kwihi ma swi vona na mitwa no va ku tivutiseni ku loko ku ka ku tala vana lava va nge le ku kurisiweni hi mutswari wun'we ngopfungopfu ku ri wa xisati hi va eka hi fikisa hi ku phela mina ni taka nga ri vanhu lava va kasi rirhandzu i ra xinkarhani ne ku na nkarhi lowu rirhandzu ri helaka se ni vula a nga ha ri
mati wa botpeta except ku hela ka rirhandzu I ku va nkarhi wun'wani hi ri tsandzeka ku teka vutihlamuleri okay I vavanuna vangani lava va nge ni hambanile na mhana vana mara vana va fane na mina va tshama na mina tanihi papa vona ho hlayela I don't think ku ri va kona ka 5% maltwisisa mara most of the vana lava loko va hambana vatswari lava va famba na mhana vona yes na swi twisa kun'wana kurisiwa hi mhani but this nowadays botpeta swi kahle ngopfu I va kusuhi na vana va wena mara kwala ko hambana meni la ko hambana la ku hambana ka man'wani botpeta mi kuma ku loko ma vona mina lava va hambanaka ni va bela mavoko tanihi lava va kumekaka mi kuma ku munhu I dina teka xiboho xa ku ni ta ku dlaya ni ti dlaya se loko ku ri ku I swi vona ka swi va fambi kahle ni vula ku swi nyaka pfarisa hi yini phela hi lani na va ku tiva koho munhu loyi a ungwingwa I suka tiyani I famba I bayile bya hi leswiya I ya humelela ka mahatlana na vusiku I nga ri na problem kumbe ya ka kwamhandi li ene milenge se leswi humelelaka botpeta ni vona ingaku communication na yona yi kumeka yi kha yi tsandza hi ri vanhu because loko a mo va mi kha mi communicator na ku nkarhi wun'wani botpeta rirhandzu na rona ra pfuxeleriwa botpeta ni nge pfuli sweswiwani ni ku hi mhaka ku ri na nsati ni n'wi lovorile se manjhe I fana twa hi mina leswi a ni swi endla before ni n'wi lovola ni fanele ni tlhela ni qhuveka ni swi endla hi ku hi nga ta va na ku twanana mi kuma ku ni n'wi tekile sweswi a na ha swi koti no famba na yena hi ya dya hi fork and knife se I fane a tshama kha a ri timbiteni n'wana wa vanhu ma swi vona mara me loko ni huma hi lebyi ni hlangana na van'wana va nkeli hi nghena hala hi dya hi fork and knife yena I tshamile ndlwini ni expecta I fane a sweka I fane a hlantswa yes a nga swi endla sweswo a swa ha ri kona leswiya swo ntirho lowu wa n'wansati lowu wa n'wanuna ha pfunana loko hi ri varhandzani botpeta hi ku rirhandzu ri nga ta kota ku va ri ya mahlweni ma swi vona se problem hi teke leswiya swa ku ri lowu wa n'wanuna lowu wa n'wansati ma swi vona na mi twa mara a ni se kumbexani no khomela kule mingiselo wa mina no khomela kule a ni le ku ri tsandzekeni ku swi twisa ku a ni famba hi milenge kusuka ka thomo ya ka khakhala na vusiku ku nga ri problem ku nga ri xiphiqo ni tlhavela timovha ti nga ti helela ka thomo mara sweswiwani se hi fane ya hambana hi mhaka yini na ku kondzelelana botpeta ku hava hambi ku ri xivaleni tihomu ti tshama swin'we mara mi kuma ti kha ti gomolana mara ti tlhela ti vuya ti ta nghena kwalaha ka xivala lexiya loko se ti fanele ti pfaleriwa se hina hi ri vanhu ha tsandzeka ku kondzelelana na ku tiyiselana nkarhi wun'wani botpeta mina ni na huwa na nsati wa mina tlhela na huwa a ya le henhla leyi hi nge twanani loko n'wansati a ya henhla wena ni n'wanuna ya na hansi swi nge endleki solution mi nga yi kumi se problem I ku ri loko a tlakuka a ya le na me ni tlakukani ya leyi hi ya kuma solution ya njhani kwalani botpeta ku hava inkom 0860002543 nakona ku ya fika wa vulavula wo hi tsela mingiseri hi loyi nhleka hi ma amukerile ka Munghana Lonene FM enhleka ahe botpeta papa vayuda va khoma Yesu I vun'wana wa valanderi va Yesu a humesa Sawule a tsema ndleve sweswo swi kona Bibeleni Yesu a ku tsemiwa mandleve la lava a va khoma Yesu ku ya ku n'wi vabeni but un'wana wa valanderi va Yesu Kreste a humesa Sawule a tsema ndleve ya van'wana va masocha lava mayuda lava a va lava ku vamba Yesu Yesu a doba ndleve a yi dzudza misava a yi damarheta Simoni a yi tirhisi swona ivi vutomi byi ya mahlweni leswi hi vulavula hi mporo botpeta mporo leswi a nga humesa Sawule a mahlweni ka vanhu hikwalaho ka enga ya yena yes u dyohile kambe vafundhisi a va yi ka yena va ya n'wi tshinya va tshama na yena hansi ku fana na Yesu loko a tshinya Petro ku a yi tirhisi swona na vona va yi kona leyi va n'wi byela leswaku mporo a yi tirhisi swona ivi vutomi byi ya mahlweni kambe loko va khomiwini ke hi ku severi ku khomiwa vanhu va mune ho ka hi nga se va tiva mavito ya vona lava va nga khumbeka ka hoyile ya tolo van'we va ya kwele a jele a nga khomiwa kona a va yi kona ku hayi hi kombela a ni sweswiwani botpeta hi le timhakeni I mfundhisi misa luya u na valanderi vo tala ende valanderi lava fambaka na yena mfundhisi luya van'wanyana va n'wi tsakela
or vo tala va yena va n'wi tsakela hikwalaho ka ku ve ri u ponisa vanhu lava n'wi tshembaka se ku ri tshamiseka loko mun'wanyana a dyohile Botpet hambiloko kha hi swi vona ku dyohile loko hi ri vanhu ha rivalelana ivi vutomi byi ya mahlweni ni vulavula sweswiwani Yesu Kreste yena yalowo i tshame a kuma vanhu va kha va xavisa mihandzu ndzeni ka tepele kambe a nga yangi ka vaprista a fika ku yini o fika halatela ku ni hundzula yindlu ya tatana sangu ra makhadi ivi va n'wi rivalela va ku vutomi byi ya mahlweni mara a onhile yena n'wana wa Xikwembu a onhile vanhu kona laha ndzeni ka tepele ibrabito kuza wajamani ko ketseleba nokolo a humelerisiwe ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebula a hlangana na nokolo na kambe munduku nokolo dzuma ra mina u ta landzela ndzaka mahungu ya misava na Hlulani Fanuel Magayisa